inthlan vuak veta thil thleng danglam deuh tenen tun trum chu in thual non le lok te ang video masa khan kan mp kha mpg nga chakna sang berangin kan soya chinchang hredeu te thu kho chang kan ringa alo dik chi alo ti kan tar lang ngala hei hi kan ti dikna ningal ta sela athra ome le tun Lok Sabha inthlan zota ka khan candidate pahni te chu tanina khung ani chungin thlan tlin an ne an pahni hian ramven himna kai hnoile firfia kai hnoya te manan nein thu boilian tham tak anor ve zuile ngal tanin atanga an thlan tlin pakhat jok hi sik hruai tu amrit pal singh ania tholenia result puanta ka khan Punjaba Khadur Sahib biala tangin thlan tlin ania amrit pal singh hi India ramatanga sik inlak rantumna Khalistan ho hruai tu ania tanin atangin inthlan chuwa vote nuai le sangli vel muin ama hnai ber tu Congress candidate ta in vote nuai ni velin ala munem jok chewa inthlan chu chungchanga hian ECI lamin a document an nol mayang tirin ate a om mana mase pomsak niin atling tanol maya inthlan auhlatan hian Punjaba ri hlo luar lutuk ti remte sikhel tanin atang chuatura malak tele sik choice nate au puyane adang le chu firfiak te sumle paya puituan pu Abdul Rasid engineer Rasid tia hriat lar bok kania Jammu and Kashmira Baramulla bialatanga thlantlin ania akhin thak tak po arhol khop mai National Conference Vice President Jammu and Kashmir Chief Minister Hlui Omar Abdullah ngat tania ani po hi vote nuai khat donin anin thlau ve bokane engineer asita hi politics a mithar nilem lowa awami etehad party din tunin MLA tan trumni thlan tlin haloni tawa ama hi construction engineer niin thlan tlin ani masak ber trum phei chuan ni som pasari vel chia a campaigna ani po National Investigation Agency in firfiak ten sumle paya puina andon chungcha ngan chuina in nam hnoya pu ane tanin atang chuan campaign hlei thei ani lowa an chung ten an pahni hian an campaign pui thrina an tling ti certificate po an chung te hna hian hlanan ne rasita phei hi chu afa ten an campaign lai hian achak an ring lok sa hle rally an neya mipuyan tam thei hle ninan soi Jammu and Kashmir hian an ham thatna article 370 thria sakan ni hnuwa Lok Sabha inthlan an machon masak le ber trum ania inthlan masa a in vote thak tu hi za som thum panga velin an pung nge bokane engineer asita hi Tihar jela kumsang ni le som pakua August la trangkhana omtoa Amrit Pal Singero National Security yakawangin kumsang ni som ni pathum April thla khanan mana Asama Dibugar tanina aw meka an pahni hian manan ni dan chungchanga soineu atam hlea engineer asita phei hi chu an puna hian a in nam hnai lo ti hi mitam tak rindan ania vote manga lantir anita chi areng boka Amrit Pal Singh apoin thlawang hautu anga hle bokane an pahni hian MP ani ve miawa parliamenta engtin nge ni don ti zona mek India dan pui chuan zel tang mek po ni sela thutiam la ka phal saka hetini chuan India ram mai ni lo khovela thil thleng kha tak a thleng don ni na langa thunai tu te hne na an pahni hian MP thutiam la kan di langa Parliament House a hruai niin thutiam an la anga chumi hnuwa tanin lama dakir le niang rorel thut kho mai ro chuan an telari nom lo hle tanina kan lo omsia kan ron tel ve theidon lo tin speaker hne na
lekha an thon le in arinoma. Speaker hian an lekha hi House Committee on Absence of Members nena ape phei lenga. Ani hian tel thei lo phal sakani donem tian ngai to leang. An rot na chu speaker hian House a vote manga rel fel turin achop chuak le don ane. Tani natranga MP ni thei mi pahni te hi thiam lo chanti rania. Kum niemo ayatamemo tang tura an chung thu rel sakani chuan. Kum sahni le som pathuma Supreme Court ro relangin MP an ni na hi hli sak ani ngal dona. Representation of the people lekin MP le MLA te chu thiam lo chanti rani chuan anapila. Thlathum chung ngai na thiam na apek thin chu thria niin. Kum ni tang tu reng reng chu disqualify ani ngal top don. Tang ni chunga thutiam an lave tur hrim hrimero adang lam hran pa to e. Hetila hian social media tunin thlana Mizorama vote mutlem deu. Piritaile puhria tatele nota nin zak zak mai ti pos mutura oma. Ani te hi chu zia takan lane. Jammu and Kashmira candidate Somruk Pariat ngotin nota ain vote an muchezo ka. Nota lama hian bialthan khata phei chuan vote atla thathei hle ane. Jammu and Kashmir bial nga hian candidate za noma. Chungzinga Somruk Pariat te chuan nota a vote tlazat an mu phalawa. Apumpuya nota hian vote sing thum le sang thum chuangatla a. Udampur biala phei chuan nota hian a musang khop mai. Vote sing khat le sang kodon lai atla a. Ebiala hian candidate som pahni omin. Mi pakua ngotin nota a vote tlazat hi an phalo mau pekane. Antrenom Jammu a po nota hian vote sangli zaruk somli pangatla a. Candidate somni pahni zinga som pariat te chuan hetiang zat hi an mu phale lawa. Srinagar biala nota vote sangruk donatla. Candidate somni pali zinga atamzok som pariatin nota a vote tlazat hi an mu phalo. Hetiang hian anantak lama candidate pakua. Baramula candidate som pali ten nota a vote la hi an phak lo boka. Chumiyom zia chu mipuite hian candidate pahni thumvel an vote ron na sahle tinani. Nota nena in ti te kha chu aza thlak mi lo phalo ma an la omalom. Tichuan NDA tangin Nitish Kumar le Chandrababu Naidu ten la chuak lawa. Tundin huna lalsiam tu pahni te hian nuaman ti ham viawin alangbok. BJP hian Modi Sarkar tiaw hlan mangtrina. Inthlan zo meu chuan Modi ange ipoin BJP Sarkar tilovin NDA Sarkar ti trongkam apmanangai ta a. Nitish Kumar le NDA a Bihar Political Party te chuan an state ham thatna tur an ngiat ngal chata. Chubaka sipai kai noi soisel hlotak mai. Agnivir ennon andu thu vantlang ma an soi chuak ngal boka. TDP nen minister na andil nual ne soi ombokane. Kumsom chung chu BJP hian andu danin rowan reality theya. International media te chuan sa khwana lama kalfilor na alar hle ninan soitrin. Mase tunai ro chuan an tho pui party te zai nga ya an kalve angai to dona. Party mal sarkar na ain India rama hian trangrualin sarkar nan siam hian economy athada izok boka. Kumsang khazakwa somnga pahnia tranga kumsang khazakwa somriat pakwa chho thleng khan Congressin raman hruaya. Hetiang lai hian GDP thanna chu kagar antia tranga chutin za pali velania. Kumsang khazakwa somriat pakwa tranga sangni le som pali thleng khan trangrual sarkar kanthron le a. Prime Minister po pasari vel kan nei manane. Heng hun lai hian gross domestic product hi za panga point pariat velin apung thunga.
economy ti thatu hi sector tlem te ni lovin sector poimo rang te anil hlom bokane kumsang ni le sompali atangin party mal sarkar na kan hmule a covid wangte po ani pakhat boko me GDP thanna chu zapanga point pakhat vela atla hniam le a agriculture sector ti lo sector dangjong chu kumsom chung hian an thanna amuang tarai maya Trangdual sarkar la hian in siam thatna reform lam an ngai poimo fo boka RTI right to food le right to education te economy lama in siam thatna te po heng hun laya kan hmu deuh vek kan neya chuwangin BJP mal sarkar na ain Trangdual sarkar kan thron tur hi athale jok mai thei ti ngai dan aw meka chuti lai neptulam India block la mero chuan mi pakhat ro rel na hnuaya kun kan peito love tin NDA sarkar hi an tram top manglo tura nam thlu kan tum ni te poin alang ve mek bok kane